लाइरिक तंबा फंगन बियु हाइना महिरोई सिंगना इरांग हौख्रे नुंगी लेन ताख्रे महिरोई क्या असोपन नंख्रे कॉलेज ओजा सिंह खोंजंग चंगसिन खिबना मरम ओइदुना लाइरिक तंबा फंगलक तबदगी खोइ साउनरबा महिरोई सिंगना तोंगान तोंगानबा कॉलेज सिंगदा खोंजंग चंगसिन बदा पुलिस का चाउना मुकनबा थोख्रे खोंजंग चंगसिनबा महिरोई क्या असोपन नंख्रे ngase ayuk pung 10 makhairom tarakpada Dhanamanjuri University gi makhada lairiba DM College of Arts, DM College of Science, DM College of Commerce ki Students Union sing amadi mahiroi sing punchinduna mahiroi sing lairik tamba phangalu haiduna college asigi campus ki akoi dareli ama satki madugi matung pung 10 makhairom tarakpada masing yamlaba mahiroi sing aduna campus ki wangbada thoraknaba amadi assembly tamna thomjinaba honaraki मदुदगी हाना लेरंबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना अथिंगबा पीबदगी महिरोई सिंग अमदी सिक्योरिटी पर्सनल सिंगी मरक्ता चाउना मुकनबा थोकी महिरोई सिंगना नमखाइदुना चटनबा होनरकपदगी पुलिस पर्सनल सिंगी माइकैदगी स्मोक बॉम्ब कापकी मदुदगी खोइ साउनरबा महिरोई सिंगना नुंगी लेनगुम पुलिस तमना थोमजिलकी मदुदगी पुलिस की माइकैदगी सु टीआर गैस अमदी स्मोक न सिंगबा कापतुना महिरोई सिंग अदु तानखाइनबा होनकी कॉलेज कैंपस की वांगमा लालहंदना महिरोई सिंग अदु सेक्शनना ngak सेंदुना थमकी अमरोमदा खोंजंग अदुदा यावबा DMU दा PG तौरिबा नाउरेम जेम्स कौबा महिरोई अमना हाई लाइरिक तंबा फंगन बियु हाइना महिरोई सिंगना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग चंगसिनबदा पुलिस पर्सनल सिंगी माइकैदगी तमथिबा थोंग चथरकपा सि यामना लाइबक थिबा थोंगनी असिगुम मोंग असिना मरम ओइदुना DMU गी मखादा लैबा खोंजंग चंगसिनबदा यावबा महिरोई निपान लोम असोपन नंगदुना हॉस्पिटल दा लाइकनखी हाइकी खोंजंग अदुगा मरी लेनना DM College of Arts Girls Common Room गी सेक्रेटरी ओइरिबी लाइम्यूम सेलिनीना हाइकिबदा COVID-19 गी लैना लाइसन मरम ओइदुना मतम कुइना लाइरिक तंबा फंगलुद्रबा महिरोई सिंग हंदक लाइरिक तंबा यारकपा तांकक सिदा ओजा सिंगना खोंजंग चंगसिनदुना लैखिबना मरम ओइदुना एप्रिल थादा एग्जाम तौगदौरिबसी फावबा लाइरिक निंगथीना तंबा फंगदना लैरी ओजा सिंग असि मणिपुर लेंगा की मखादा लैबा ngakतनी अदुना ओजा सिंग अमदी लेंगाक अनि गी मरकता यानाबा पोरक्तुना अथुबदा महिरोई सिंग लाइरिक तंबा फंगन बियु मदुना तरबदी मखाताना अकनबा खोंजंग चंगसिनगनी महाकना मखाताना हाई लाइरिक तंबियु यारोइदबा ओजा सिंग यावरकलबदी मदुदा लेंगा की ओइबा एक्शन अदु लौखटबियु महिरोई सिंगबु नुंगसिजबा लाइरिक तंबिगदबा ओजा सिंग अदुना क्लास तौहनबियु हाइकी हारिबा मतम असिदसु मसिंग यामलबा मणिपुर कॉलेज की महिरोई सिंग थोरक्तुना लंबी थिंगदुना लाइरिक तंबा फंगनबियु हाइना खोंजंग चंगसिनकी मदुदगी सिक्योरिटी पर्सनल सिंग चंगसिनदुना तानखाइबदा महिरोई तरुक लोम असोपन नंखी हाइरी ngasi खोंजंग अदुदा असोपन नंखरबा महिरोई सिंग अदुगी मनुंगदा निकिता वाइखोम बासिखोम लाइश्रम जीना देवी हियांगथांग मखालेकाई थिंगबाइजम रेबिका खोंजोम हाउबम सोनिया सगोलबन मैनो लेरक हाइक्रुजम अबेसना कोदोमपोकपी असेम देसु मैतै ओइनाम सौंगबुंग अवांग लेकाई CH अजमीर खान इरोंगचे साबा मथक लेकाई असिना सिंगबनी खोंजंग अदुदा सोकलबा महिरोई सिंग अदु रिम्स एडवांस हॉस्पिटल इबोयाइमा याउना अतै हॉस्पिटल सिंगदा लाइकनकी खोंजंग अदुदा सिक्योरिटी पर्सनल खरसु असोपन नंखी हाइरी अतोप पावमना इंडो नागा शांति की वारी द मणिपुर सीजफायर संदोकपा लेते चीफ मिनिस्टर तरामाथोई सुबह मणिपुर विधान सभा की तरानिथोई सुबह बजेट मिफम की अरोइबा नुमित की ngasi अयुक ओपोजिशन की MLA अल्फ्रेड कांगमना हंगलकपा वाहंगी पाखुमदा होम की चार्ज पुरीबा चीफ मिनिस्टर ना हाइख्रे भारत सरकार अमसुंग NSCN IM की इंडो नागा शांति की वारी द मणिपुर सीजफायर संदोकपा लेते चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना इशू असि यामना बर्निंग ओइबा मणिपुर स्टेट की ओइरी इशू असि अवांग नोंपोक स्टेट सिंग दसुनी इशू असि मणिपुर मियामना यानबा अमदा सोल्यूशन पोरकपा पामनरी सोक लिसिंगनिगा अमगी जून 19 इंडो नागा शांति की वारी दा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वाही अहुमदा मिसिमिना थोखिबदा नतना मालचांग कया मांगख्रे अदुबु हौजिक्ति सिविल सोसाइटी सिंगो उनदुना वारी वाताई सानदुना नक्सिनरकले प्रजा की अपामदा पालिबा लेंगाक सिना तौगनी शांति की वारी असि इमिसिबल सोल्यूशन अमा पोरकपा मियामना पामनरिबसी पुन्ना हिंगमिनबा पामी मसगी मतंग लेंगाक थबक हौरे हाइना चीफ मिनिस्टर ना सभादा फोंदोकपगा लोइनना हौजिक्ति अमगा अमगा नुंगसी चानना हिंगमिनबा हौरे वहांग असिबु सौगलदुना अल्फ्रेड ना इंडो नागा शांति की वारी असिदा स्टेट लेंगाक नसु एमिकेबल सोल्यूशन पोरकनबा होनबियु हाइकी अतोप पावमना गुवाहाटी दा पुनबा होनरंबा WY टेबलेट लाख अमगा लिसिंग निफु फागतख्रे टाटा ट्रक अनिदगी WY टेबलेट लाख अमगा लिसिंग निफु फागत पंगमख्रे हिरमसिगा मरी लेनना SP इम्फाल वेस्ट के मेघचंद्रना हाइखिबदा हौखिबना वाइजिंग निमित्ता महाकी मियेंग मखादा एडिशनल SP इम्फाल वेस्ट अमरजीत लामाबम अमदी CDO इंस्पेक्टर P अचौबगी टीम अमना कंगला तोंबी शांतिपुर एरियादा सेकमाइरोमदगी लाकपा टाटा ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर AS01DD 5557 असि चेक तौबदा WY टेबलेट लाख अमा बोनेट मनुंगदगी फागत पंगमखिबनी मखाताना मोबाइल फोन अनीगा सेल ओइना लुपा लिसिंग अनीगा चामरी सु फागत पंगमखिबनी
Makhatana Tata registration number MN01G8445 su check tawuda amuba packet mari da yauramba WY tablet lising ni phusu Tata adugi bonnet manung dagi phagat pagaloina na mobile ama amadi sell oina lupa lising ani ga chani pan su phagat pangam khibani haiki WY tablet ka kona na phagal ama mioi sing adudi Thawbal Kaibung makha lekai dagi driver MD Akhan chahini kunmari apokpa MD Anwar lekai dumakta dagi MD Yunus alias Achouba chahini taramapan apokpa MD Dilip amadi MD Mustakin chahina kunipan apokpa MD Rahimuddin ni hairi makhoi bu wahang pauhung tawbada phariba polam sing adu Kaibung makha lekai dagi hojikna Guwahati da leiba MD itomba kauba mioi amana tharaklaga masak khangdaba mioi amana Guwahati da pusinna basinara khibani haiki haiba SP Imphal West na makhatana phongdoki atopa pawmana Bharat ki khwaidagi wangba phiral thanga kendra gi chawba chingthakte yungnabagi Prime Minister gi pukning chingchinkhre RK Ranjan BJP Bishnupur District Committee ki Secretary Sanasam Premchan Maitei na sinduna kumbi kendra gi manung channa leiba Saiton Gram Panchayat ki Saiton Kaithelda sabka saath sabka vikas sabka vishwas thoram ngarang pangthokre thoram adu da Lok Sabha ki MP Dr RK Ranjan BJP Manipur Pradesh ki Vice President RK Somorjit BJP Bishnupur District Committee ki President RK Bimola State Disciplinary Action Committee ki Member T Sadananda BJP Bishnupur District Committee ki Secretary Sanasam Premchan Saiton Gram Panchayat ki Pradhan M Ibomcha Upapradhan Member Singh amadi State amasung District ki BJP gi maru oiba thaupuba karyakarta kayana athoiba mithunglen sing oina saruk yaki akangai kayana Narendra Modi na lusingba hujik paliba lengak sina leiba asigi chaukhatnaba miyam gi aiphanaba paikhalakliba thorang sing amadi miyam da karamna phangangani haiba wafam sing phongdongnaki thoramadu da kendra sigi tongan bambafam kayadagi lakpa tongan ba jati kayagi miyam susaruk yaki Dr RK Ranjan na phongdokhibada BJP bu hogdok piramba Dr Sama Prasad Mukherjee na pamjaramba Kashmir dagi article 303 lakthokuna leibak amada phiral ani leiba yaroi amato oigadabani haiba adu BJP gi lengaksina tabakta onthokre Bharat ningkha tamnabagi damak thawai katkraba amadi Bharatpu union ama oina punchinduna amato oina punchin biramba Sardar Vallabhbhai Patel anibu henna miyam da khanganduna anauba inot habli Bharat ki khwaidagi wangba phiral thanga kendra gi chawba chingthakte yungnabagi Prime Minister gi pukning singsinkhre loinana Netaji Subhash Chandra Bose ki sahi chupna chathagadaba thoramgi aroiba thoram adu Manipur gi Imphal natraga Moirang da pangthoknaba haijakre ngasidi Bharatna Atma Nirbhar Bharat ki makhada COVID-19 gi vaccine puthoktuna vaccination khwaidagi yamna tawba country ama oiba ngamle aduna ikhoina local oina puthoklambo pothok adu henna sauthonduna malemgi mafam kyada thadoktuna henna chaukhalhanbe yai Hojik nongalakpadagi na tumba phawbuda sirinariba si aikhoi isagi pothok ngakta oihalabadi Mahatma Gandhi na khanjaramba manglan adu oihanba ngamgani Handak pass tawkiba farm bill ahum asina farmer singda hena kanaba pigadaba asibu yaningdaduna khongjang changchiliba asi miyamgi mayokta leibani haiduna lawgani maramaduna lakadoriba election singda BJP da vote piduna chaukhatpa lamdam ama ohelasi haina phongdokhi atopa pawmana film gi loop mari na tanba dabi thabakta onthoklagani CM Ngasigi Manipur Vidhan Sabha gi ayuki mifamda Sugnu Kendra gi MLA K Ranjit na hangba star question number 516 ki paukhum piraduna Chief Minister N Biren na haikibada film gi loop mari na pisin kiba memorandum adu handaki Mars Financial manungda thabakto ontholagani haina thajaba pikre Ningsing bayabadi Save Manipur Film Industries haibasida yumpham oiba memorandum ama chatkiba kumja 2020 gi December anida Manipur Film Journalists and Critics Association FR Film Forum Manipur All Manipur Film Producer Association amadi United Cine Executive na memorandum ama pishin kibani atopa pawmana Mexico da plane kaibada lanmi taruk sire Mexico da plane kaibagi thodokta lanmi taruk sire haina agency gi pawna hairi plane adu routine 9 na paibagi thabak chathabada khudong thiba adu nangkhibani haina agency gi pawna makha tari thodok thokpam da thi humbagi rescue operation chathakre hairi atopa pawmana Terrorist na plan tawduna thamlamba IED mai pakna defuse tawkhre Jammu Kashmir gi Nonggong Railway Station manakta box tara ta haptuna thamlamba sakti leiba IED security force na yamna hai singna mai pakna defuse tawkhre bomb squad na matam chana laktuna hariba box tara da haptuna thamlamba IED adu defuse tawkhibani haina agency gi pawn hairi amana Jammu Kashmir gi Bani Haldagi Baramula phawba chenba train service amuk hokre COVID-19 na maram oiraga thatara mathoirom lep duraba matung service asi amuk haukibani hairi